Maya payabak po kay kayungan. Kapanyawsan. JP Talidro Pabalan, 38 years old, taga San Jose Village, City of San Fernando, Pampanga. Kakasal kang Jesserib Balababa, 29 years old, taga San Agustin, Alaminos, Pangasinan. Kakasal na po King Birhen de los Remedios, Repository Chapel, Arsobispado de Pampanga, King April 29, 2023. Makanyan mo naman John Paul Aquino Arevalo, 18 years old, taga Purok 9, Balingbing, San Jose, City of San Fernando, Pampanga. Kakasal kang Gail Rose Hernandez, 19 years old, taga Almaguer North, Bambang, Nueva Vizcaya. Inkasal da po keng March 18, 2023. Nanumampong sumbagal ayabaluyo kareting kakasal, pabaluta mo pong agad kang among Paul Velasco or king opisina ning parokya tamo. Dakal pong salamat. Maya payabak pong pasibayo. At yuta na po king mumuna ng Domingo ning Kwaresma. Kaniting misa, iabetala po ding kapasalamatan da ding CWL, ding katamong choir, greeters and collectors, Ruperto and Angela Flores and family, Dario and Winnie Manalastas and family, Ruby and Baby Manalastas and family, Maricris Mandap, Alejandro Tayag and family, Arnold Mendoza and family, Elvin Simon, Marlon and Dinalyn Pineda and family, Ramon Alonzo, Josdado and Josefina Guevara and family, Angelito and Edna de Belen and family, Bernie and Dolores Malyari and family,
Jesus and Monica Garcia and family. Antimurin ding kapatid tamong magmasusi kingaldo ding karelang kebaytan, lalong-lalo na Jason, Ruby Anel Abaa, Phoebe De Vera, at Idaynalyn Pineda. Para po king safe travel ng Tony and Rose Manalastas. Ipagkalam na rin sana ing kapag nasanda di Corazon Bingkang, Ernesto and Neni Ong, Dolores Velasco, Arlene Mercado, at Jansen Viuya. Di na no sanang malagwang kapaldanan ding kapatadtamong masakit, lalong-lalo na Leo Asuncion, Garen Madrigal, Perry Deirit, Desiree Carreon, Jason Vital, Jonathan Tumang Garcia, Rogelio Canlas, at Adele Abaa. Ipanalangin tala mo rin din kapatadtamong Meyanguna Bie, lalong-lalo na Ricardo and Juliana Gonzalez, Vicente and Apolonia Canlas, Dr. Roberto Flores, Ireneo and Epipania Santiago, Jesus and Adoracion Canlas, Domingo Maliari, Ramon Enrique Fabian, Heidi Mercado, Ervin Santiago, Priscilla Santiago, Dolores Laksamana, Marilu Pabalan, Margarito Gueco and Jesus Kiambao, Nenita and Jennifer Gorospe, at ding sablang kaladwa king purgatorio.
Talakad tapo at ikantataya ing dalit a pamuklat. Sayat mete paulita, balking kasalanan ikabus kata. Linasayat mete paulita, balking kasalanan ikabus kata. Usanan mengkus Usanan mengkrus maglakad ulutku, kung eme usanan ingkekang krus, tugi ka na ku harapan kalimu. Kung eme usanan ingkekang krus, tugi ka na Kaniting misa, yabe tamo naman karing kakatang panalangin ing makatuking kaidwanan. Ipanalangin tala ding sablang sasaw pat magmasabal king kakatamong parokya. Lalong-lalo na ding sasaw king kakatamong 100 peso club fundraising campaign. Ang timurin ipanalangin tamo ing kapasalamatan ng Inigo Gabriel Velasco, ang magmasusi king Aldo ng Kebaitan. Panalangin tamo naman ing kapasalamatan at kaidwanan ding pamilyang Laksamana at Lobo. Mitipon tamo king lagyunan ng igpa, amponing anak, amponing banal na espiritu. Amen. Ing grasya at kapayapanan ng Ginoo, manatiling parati kay kayo. At keka ang timurin. Kaniting kayabakan mitipon tamo, ban pagmasusyan tayo, ing mumuna ng Domingo ning panauning Kwaresma. King katahimikan, ganakantalangin ang ponsisyan ding kay katamong kasalanan, at manyawad tamong pakaluluwat kapatawaran king Ginoo. Bata mo maging karapat dapat pagmasusi, karing banal a misteryo. Yagkas tayo ngining miyagnanagnan ing kapanisyan. Magkumpisal ko king Diyos ang mayupayang tutu, at kay kayo kapatad, uling migasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyahiliwang kakulangan. Ulinita ipanigapuko kang Santa Mariang Kapilanmang Birhen. Karing sablang anghel ang Pon Santo, at kay kayo kapatad, king ipanalangin niyo ko, king Diyos, aginutamo. Ing Diyos, ang mayupayang tutu, pakalulwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alang angga. Amen.
Manalangin tamo, ban kilub na niting Kwaresma, tunay tamo ping mibayo. O Diyos, ay pami, king disyerto, ing anak mong Yesus, may kipamukyang 40 aldo, karing kayadwanana ning kayang misyon, at alupig na ing sablang tukso. Kareting 40 aldo ning Kwaresma, ibayo mo kami. Yarap mo ring pusumi, king kapayapana ning kekang pamamatawad, king sala ning kekang lugod, king masabal muking tao. Bustan mong akit mi ing biye at ing tula adarala ng Yesus ke kami at ipayabot mong ara kemi ti karing aliwa. Itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Pamamasang ibat, king libro ning Henesis. Inubog nening ginun Diyos in tao, ibat king alikabok, at pengis nawana ni Arong, kim pangis nawa nimbiye, at mi kabiyeya in tao. Kanita, mibili ang metong amulahan ing ginun Diyos, karin king Eden, king aslagan at delane karin, in tao nginubog na. Pepatubwa na laning ginu king gabon, ding yayaliwang tanaman, ama kayamang lalawan, at may nyaman kakanan, kambening tanaman imbye, atin tanaman imbelwan, tungkol king mayap at marawak, libutad ning mulahan. Ngeni, ing ubingan, yaing pekatosong dili karing animal, alelangana ning ginung Diyos. Nga nang mengutang ning ubingan kim babay. Tutupin in binawal na kayong mga ning Diyos, king isano pamambungan tanaman, king mulahan, pepakit ning babay king ubingan, pekibat ning babay king ubingan. Mayari keng mangan karing bunga rading tanaman king mulahan. Subali mo kim bunga nin tanaman, ayat sulibutad ning mulahan. Sinabi na ning Diyos, king emiya kakanan, ni tatagkilan man. Kabuddaptan yaiti, ngana, mate kayo. Dapot nga naningubingan kim babay, tutuyan, kayo mate. Balo nin Diyos, king kabud mangan kayo kanita, maging anti kayon Diyos, at mibuklat kayo mata, at abaluyo ing mayap at ing marawak. Ikit nin babay, king masanting yang lalawanin tanaman, at may nyaman yang kananabunga, at dapat yang pagnasan, ulim babye yang kabiasnan. Inya, kinanwaya karing bunga at pengane, dinina niya naman ng asawa na at mengan niya. Kanita mo rin, nibuklat la panimanman, at ikit da ing lubasla. Inya, pitong itunyi dalarim bulong higera, bantakpan ing sarili ra. Ing amano ning Gino. Salamat King Diyos. O Diyos ko, malunos ka kanako, paulina ning alangkupas sa lugod mo. O Diyos ko, malunos ka kanako, pauli na ningalang kupas alugod mo. O Diyos ko, malunos ka kanako, uli na ning alangkupas sa lugod mo, uli na ning marugol mong pakalulo, wasan mo yung kasalanan ko, wasan mo yung sablang kakong dewakan, at linisan mo sa blakong kasalanan.
O Diyos ko, malunos ka kanako, pawuli na ningalang kupas alugod mo. Balo ko laring kakong kapanyalansangan, at ding kakong kasalanan, parati lang atyo king kakong kaisipan. Ni kasala ko laban keka, bukod mong keka kumikasala, depatan ko itang marawak king arapan mo. O Diyos ko, malunos ka kanako, pawuli na ningalang kupas alugod mo. Gawan meng malinis ang puso ko, O Diyos ko. Ibayo me impilubluban ko, at katapatan ibyemo ka ko. Emo ko tatabi king kekang arapan, eme lalako kako, espiritu mong banal. O Diyos ko, malunos ka kanako, pawuli na ningalang kupas alugod mo. Ibalik mo kako itantulang bunga na nimpa magligtas mo, at gawan mo kong mapaminto. King sablang kaburian mo, O Ginoo, saupan mo kong magsalita, at idalit ko ing kapurian keka. O Diyos ko, malunos ka kanako, pawuli na ningalang kupas alugod mo. Pamamasang ibat, king sulat ng San Pablo, karing tawo Roma. Di natang ing kasalanan keti king yato, king kapamilatan naning metong atawo, at ing kasalanana migdalang kamatayan. Bilang bunga niti, linaganap ing kamatayan, king mabilog aketawan, uling ding sablang tawo, mi kasalala. Atin ng kasalanan keti king yato, bayuya pamiya biye ing batas. Dapot nung alang batas amimiral, alang masasabing pamikasala. Makanyan man, manibat king panahunang Adan, angga king panahunang Moises, mimiral ing kamatayan, karing sablang tawo, pati nakaretang emi kasala, king pamaglabag, king kautusan ng Diyos, antimo ing pamaglabag ng Adan. Yadan, larawan ni nitang metong atawong mi pangakong datang. Dapot, elalubos miwawangis dening adwa, uling ing kalam akusa ng pigkalub ng Diyos, ene kalupa nitang kasalanan ng Adan. Tutupin, king mig-ari karing dakalatawo ing kamatayan, uli na ning kasalanan na ning metong atawo. Dapot lalong maragul ing kalam na ning Diyos, at antimurin itang kalam akusa ng pigkalub, karing dakal atawo, king kapamilatan ning grasya ning metong atawo, i Hesu Kristo. Makayaliwaya ing kalam ning Diyos, ketang kasalanan na ning metong atawo. Kaybat ng merapat nitang metong mong kasalanan ay to, sinalisi ing kayatulan at magdalang kaparusan. Dapot kaybat ning antikaniting dakal apamikasala, di natang neman ing kalam aetamu pangayin tuliran, at iti magdalang kapatawaran. Wa king kapamilatan ning metong mong tao, karin migmula ing pamagari ning kamatayan. Dapot lalo pa namang maragul ing binunga na ning depat ning katawo, i Hesu Kristo. Ding sa sablang tatanggap, king maglapo ng grasya ning Diyos, at detang kikilalanan ng matulid, mielat makipagari king kapamilatan ng Kristo. King matulid apangasabi, nung ing metong akasalanan, migdalang kaparusan karing tawo, makanya namang migdalang kapatawaran, at biye karing sablang tawo,
ing depat ning katawo. At nung makananulang meging makasalanan ding tao, uli namo ning kapanyalansangan na ning metong atawo, makanyanla namang mipatawaran ding sabla, uli na ning kapamintuan naman ning metong atawo. Ing amano ning Ginoo. Salamat King Diyos. Parangalantaya po ing mayap abalita. Kaya't kapurian keka, Ginoong Jesus, Ginoong Jesus. Ligaya't kapurian keka, Ginoong Jesus, Ginoong Jesus. Emu kabud king tinapeya mabibyeing tao, nuni king balang amanong manibatan king asbuk ning Ginoo. Kaya't kapurian keka, Ginoong Jesus, Ginoong Jesus. Ligaya't kapurian keka, Ginoong Jesus, Ginoong Jesus. Kaluguran kong kapatad, ing Ginoo manatiliya ke kayo. At keka antimurid, Pamamasa king mayap abalita agpangkang San Mateo. ligaya keka o Ginoo. King panahon na ito, delane ning Espiritu Jesus, king desyerto, baning tukswan ning Diablo. Inyang Jesus, may kapagayuno ng 40 aldo at 40 bengi, tiblane ning danup. Di natangya ing mapanukso at nga nakeya. Nung ikapin ing anak ning Diyos, yutos mong maging tinapela ring batong deni. Dapot nga ng mekibat Jesus, sasabyanan ning kasulatan, emubukod king tinapeya mabibye ing tao, nuneking balang amanong manibatan, king asbuk ning Diyos. Kay ba't tiki na ning Diablo, king banal a syudad, at telakad ne, king taluktok ning templo. Nung ikapin ing anak ning Diyos, nga na, magpabaldog ka, uling sasabyanan ning kasulatan, ipanibala na ka at paingat ka rin kay anghel at alalayan da ka, ban eka mitisod ang giyang king metong mumang batu. Nga ng Jesus, sasabihan na naman ng kasulatan, eme panyubukan ing ginong kekang Diyos. Tutuki delane ning Diablo king metong abundok at tutong matas. Pepakit na lakeya ring sablang kayariana ketiking yato, kambening sablang pibanjanda. Ibiya ko ngan keka ing sablang yan, nga nang sinabi kaya, nung ika siklawod ka king arapan ko at samban mo ko. Kanita Jesus pekibat na, mabating ka satanas, uling ing kasulatan sa sabyana, samban me ing ginong kekang Diyos, yamong bukod ing kekang suywan. Likwane kanita ning Diablo, di natang laring anghel, at sinilbyande. Ing mayap abalita ning kekatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo.
nung pelikula ing kwento din kay katamong pamamasa kaniting mumunang Domingo ning Quaresma cycle A mekad kalabisan sabian king iting pelikula at inyang adwang settings ing lugal anong nukarin meganap ing importanteng kapalyarian king kwento na ning kakatamong kaligtasan. Dating adwang settings, ilapin ding makatuki. Ing mumuna, ing hardin, ing mula ning paraiso, the Garden of Eden. Mas sambitla king libro na ning Genesis. Karin megumpisa ing sabla. Karine kanu binili ning Diyos ing tao, kaya rineng lelangan. Kadwa, yapin ing ilang ing disyerto. Tasambitlaneng San Mateo, keniya kanu metukso, mesubok Jesus. Nung makananong ding pipumpuna ng Israelita, mesubok la king ilang metuksula king disyerto. At karinda ikit nung ninuila, nung nanula, karinde akilala ing karelang Diyos, at karinda ayalak nung makanano na lang kaluguran ng apong Gino, anting balayan ng pinili. So, from the garden to the desert, ilapungening bigunaman tamo. Nga ako nanden, ligmulaing sabla, king hardin, king mula, ning paraiso. Kaya rin ang lelangan ng Diyos ing tao, karine binili. Bakit? O ba't king hardin? Kasi, ing mumuna na palang balak ng Diyos para king tao, ihapin ing mibiyebiyeyang masaya, mibiyebiyeyang manawa, mibiyebiyeyang payapa, at mibiyebiyeyang maayos. Inya bayo ne lelangan ning tao, inayos na ning hapong Gino ing sabla, at kaya rineng lelangan delane king hardina ning paraiso. O yan pala ing original ng plano ning hapong Gino kaya katamo. Na palaburi ning hapong Gino ing malungkot tamo. Na palaburi ning Diyos ing miserabli ing biyetamo. Na palaburi ning hapong Gino ing magulo ing biyetamo. Na palaburi ning Diyos ing daranop tamo at magkakasakit anting lelangana. Buri na pala maging masaya, manawa, payapa, at maayos ing biyetamo keti kingyato. Dapat uling pekiramdaman tayo ing mapanukso, tinukila king sutsut na ning diablo ding kaya katamong mumunang pengari, pinilida ing biye masakit, pinilida ing biye salat, pinilida ing biye miserabli, pinilida ing biye daranop, mas pinilide ing desyerto kesa aking paraiso. Inyapin, kayari ng mikasala ning tao, meging masakit ing biyeta mo. Meging paraiso ya. Ing paraiso, meging desyerto ya. Inya, daranop tamo. Magkakasakit. Magugulo. May kakaintindi. May pate-pate. May papamyasa. Inya, alatang karatunan. Alatang kapayapan, paneta mong maliswas, emi paindatun, at eta mo panatag abili. Kaluguran kong kapatid, ing kwento ning Quaresma, iyapi ning kwento ning kasalanan. Ibat king hardin ning paraiso, miras tamo king disyerto ning kasakitan. Ating Ginoo, kapamilata ng Jesus,
buri na katamong ibalik king hardin ning paraiso. Nanuyawari ing kasalanan ameging sangkan nung bakit gewa tayang disyerto ing paraiso. Ing kasalanan pala, aliwa mo deng maling gagawan tamo. Emo ing pamanagkas, emo ing pamanako, emo ing pamakamate kaparang tao, emo ing pamakipangalugod. Ing kasalanan pala, metong yang kabilyan, metong yang sitwasyon. Sitwasyon, mga intulid para king tao. Eya ustong sitwasyon, maliyang sitwasyon. Eya para ka rin ing tao. Sin is not only about the wrong things that we do, but sin is also about the wrong condition, the wrong situation that we are in. At yuta mo king kabilyan ng kasalanan, potang sasalata mo, potang kukulang, potang kapus, potang salat ing bilita mo. At yuta mo king kabilyan ng kasalanan, potang magkasyata mo king ditak atula. Halimbawa, potang matula na ka keng nakauna sandali, pero malyarin ako mang miyabe nung kasal kayo mo at yuka king sitwasyon ning kasalanan. Potang matula ka keng pamagdilensya namo at nakabisang magsumikap, manintunobra at mikamas maragul a panakitan at yuta mo king sitwasyon ang makasalanan. Potang kontento na kang mangopya, mangodigo, manalig king kabyas ng dading aliwa at nakabisang magsumikap para mabiyas at sumulong. Bistaman agyumo at yuta mo king kabilyan ang makasalanan. Potang lalabas ta na mo yung kaya katamong gagawan at eta na babiye ing the best ang maliyari tamong agyu. Potang kontento ta na kayang maliyari na. Pwede na yan. At yuta mo pala king sitwasyon na ning kasalanan. Kasi kontento ta na king ditak, king kapurit, asaya, bistaman available, ing manatiling saya, ing malalam atula. Makanyan ladig tuksong inarapan ng Jesus, king disyerto. Ing umunang tukso, nga na ning diablo kaya. Gawan mo lang tinape, dening batu. Buri ng sabihan, manintun kang tula, king material abage. Totoo naman ito. Wari po ang ating tampera, maswelo tamo. Apapanganta mo yung burita mo. Makapamasyal tamo karing lugal a burita mong puntalan. Agagawa tamo itang burita ang gawan. Mag-enjoy tamo. Dapot, ingkutang, pamangan mo wari ing makakabsi kaya katamo. Kuswelo na mo wari ning katawan ing tagal tamo. Kuswelo dading mata ing mamietula kaya katamo. Wari, kakabsiya naman ing puso. Kakabsiya naman ing isip. Potang mabibiyasa tamo, potang atintan, atutuklasan, potang aintindihan tamo, ing malilyari kaya katamo, mabsiya, kontento yung isip. Potang gagawa tang maya, potang atintamong achievement at accomplishment king biye, wari, mabsiya, ing puso. Magkuswelo yan naman ing isip at pilubluban. Nga nawari, mubukod king tinape, karinya mabibiye ing tao. Uneking balang amanong manibatan king asbuk na ning Diyos. At inyang malalam akabsi ing tao. Aliwa mo ing atyan, ing dungos, ing kakabsi.
pati na ing isip at pilubluban, kailangan niyang kumabsi at kailangan tamo namang pagdulapan ing makakabsi king kabilugan tamong pangataw. Ing kadwang tukso ay narapan ng Jesus king disyerto, yapin ing tuksong maging popular, maging sikat, maging bida, maging entertainer. Inya delane kanuning diablo king taluktok ning templo at kaybat nga na lundag ka ken, lukso ka ken, at salwanda ka ding anghel, at eyamitisod ing metong mong bitis, king metong abato. Uling alalayan da ka ding anghel. Mapagal ka, magobra ka, magsumikap ka. Kailangan mo ing appreciation, ing affirmation, ing recognition. Kailangan mo ing palakpak ding tao. Kailangan maging sikat ka, maging buburian ka. Inya, makyabe ka. Ka masyadong diretsyo. Dapat Jesus, mas pinili na ing ene subukan ing Diyos at ene ikompromiso ing kayang prinsipyo. Katataulian, metoksune naman king upaya. Pepakit na kanu ning diablo king metong amata sa bundok ing sablang kayarian at pibandyan. Nga na, ibiye ko ing sablang itikeka. Si Claude kamo arapan ko. Samban mo ko. Yuna mo ing pibandyan, ing kwalta, ing upaya, kesa aking misyon mo. O kaya gamitan mo ing misyon mo. Bang kanita, maging mayupaya ka. Bang kanita, maging sikat ka at mikwalta ka. O iting peka importante kaya tiking yato. Dapat Jesus, balo na. At impang mas maulaga kayong upaya, kayong pibandyan, kayong popularidad. Mas importante ing kayang relasyon king Diyos. Mas maulagaya ing kaburyana ning apong Gino. Uling potang tuparana ing kaburyan ning apong Gino. Potang magsilbiya karing kapara ng tao. Potang panintunanala ding makasalanan. At potang idawo na ing biyena para karing alang-ala. Kanita mo mibalik king paraiso. Kanita minawa sa lese, maging maayos at maging payapa ing biyeta mo. Inya aliwa ing sarili na, ing pinili na. Aliwa ing kuswelo apag kalubning yato, ing tela karana. Nuna ing tela karana, yapin ing kaburyana ning igpa, ing magserbisyo yang mitmong kapakumbaban, lalong-lalo na karing alang-ala. Bang kanita, makapagbalik tamo, king hardina ning paraiso, ing lugal at ing kabilyan, asidyana para kay katamo ning Diyos. Abeya tamong ining ipasyag, ing kakatamong kasalpantayanan. Sasalpantaya ko, King Diyos, ibang may payang tutu. Lina lang king banwat yato. At kang Yesukristong anak ng bugtong aginuta mo. Pengagliking upaya ning banalay Espiritu. Mibayit kang Santa Mariang Birhen. Linas sa lalam ng upayang Poncio Pilato. Mi pako king krus mete at mikutkut. Tinipaya karing mete. King katlungaldo, sinubliang mebye. Pepaytas siya banwa makalukluk wananing Diyos, ibang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mukum ka ring mabye ampon may nga mate. Sasalpantaya ko, king banalay Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawad da ring kasalanan, king pangasublidang mering mete, at king de alananga. Amen.
Kapatad, manalangin tamo king Ginu, kaya bering sablang Kristiyanong magmalasakit mitimawa, king karelang sarili, para king Diyos at para king metong at metong, ngening panauning Kwaresma. Nga tamong sumabi, Gino, iligtas mo kami, kapamilataning lugod mo. Ulitan tayo po. Ginoy, ligtas mo kami, kapamilataning lugod mo. Para king iglesyang pakamalan tamo, ban sumulong tamong miyabe-yabe, king dala ning kasuywan at lugod, manalangin ta king Gino. Gino, iligtas mo kami, kapamilataning lugod mo. Para karing mga linlangan potang matutuksula, karing ayayaws na pansin ning karahasan, karing makatanikala king dewakan, manalangin ta king Gino. Gino'y ligtas mo kami, kapamilataning lugod mo. Para karing mamabuso king karelang upaya, ding misasakwil king Diyos, ding etatangging sumuyo, manalangin ta king Gino. Gino'y ligtas mo kami, kapamilataning lugod mo. Para karing magduda, ding alanang pag-asa, ding etapat, manalangin ta king Gino. Gino'y ligtas mo kami, kapamilataning lugod mo. Para karing komunidad asalat king lugod, ding makapamatawad, ding mga siyas na puso king sama, manalangin ta king Gino. Gino, iligtas mo kami, kapamilataning lugod mo. King katahimikan, mi papanalangin tamo, para ka rin kaya katamong sariling kapagnasan. Panalangin tamo naman ng kapasalamatan at kaidwanan ding sablang sasawp at magmasabal king kaya katamong parokya, lalong-lalo na ding sasawp king kaya katamong 100 peso club fundraising campaign. Tanggapan na sa aning Diyos ing kapasalamatan ding kaya katamong CWL, ding kaya katamong choir, ding kaya katamong greeters and collectors king parokya. Antimurin ing kapasalamatan di Ruperto at Angela Flores, Dario at Winnie Manalastas, Rudy at Baby Manalastas, Marie Chris Mandap, Alejandro Tayag, Arnold Mendoza, Elvin Simon, Marlon at Dainalyn Pineda, Ramon Alonso, Diosdado at Josepina Guevara, Angelito at Edna de Belen, Bernie at Dolores Malyari, Jesus at Monica Garcia, kambeda ring miyembro ding karelang pamilya. Panuwana no sana ning Ginu, ding hanggang kapatid tamong magmasusi king Aldo dang Kebaitan, lalong-lalo na Jason, Ruby Anel Abaa, Pobi de Vera, Antimurin Inigo Gabriel Velasco. Gawa na sanang ligtas at payapa ning Ginu ing pamaglakbe di Tony at Rose Manalastas. Panalangin tamo naman ing kapasalamatan at kaidwanan ng Father Jobert Villacorta, ang magmasusi king anibersaryo ning kayang ordinasyon ng tingpari. Ipagkalug na sa aning Ginu ing kapagnasan ding pamilyang Laksamana at Lobo, Corazon Bingkang, Ernesto at Nene Ong, Dolores Velasco, Arlene Mercado at Jansen Biuya. Antimurin, pagkalubano sanang lubus at ganap akapaldanan ning Ginu, ding hanggang kapatid tamong masakit, lalong-lalo na di Leo Asuncion, Garen Madrigal, Perry Dayrit, Desiree Carreon, Jason Vital, Jonathan Tumang Garcia, Roelio Canlas, Adel Abaa at Aurora Bautista. Yulino sana king kayarian ng maligaya, ding hanggang kapatid tamong mayamong nabiye, lalong-lalo na ding kaladwa di Ricardo at Juliana Gonzales, Olga Mangalus, Vicente at Apolonia Canlas, Dr. Robert Flores, Irineo at Epipania Santiago, Jesus at Adoracion Canlas, Domingo Malyari, Ramon at Ricky Fabian, Heidi Mercado, Ervin Santiago, Priscilla Presi Santiago, Dolores Laksamana, Marilu Pabalan, Margarito Gueco at Jesus Kiambao, Nenita at Jennifer Gorospe, at Benerdita Manganti at Dingmaldang Kaladwo, ipanalangin talangan king Gino. Gino, iligtas mo kami, kapamilataning lugod mo.
O Diyos, sa igpami, menalangin kekeka, para karing binang dakalataw, dapat yayabe, mimu naman, ingke kaming sarili, uling may nakamimu at magkamali. Tagkilan mo kami king lugod mo, at baywan mo kengan, king kapamilatan ng Heso Kristong ginumi. Amen. Kunin mo, Diyos, at tanggapin mo ang aking kalayaan, ang aking kalooban, ang isip at gunit ako. Lahat ng hawak ko, lahat ng loob ko, lahat ay aking alay sa iyo. Mula sa iyo ang lahat ng ito, muli kong handog sa iyo. Patnubayan mo't pagaling ang lahat ayon sa kalooban mo. Magputos ka, Panginoon ko, daging tatalim ako. Ipagkaloob mo lamang ang pag-ibig mo at lahat tatalikdan ko. Kunin mo, Diyos, at tanggapin mo ang aking kalayaan, ang aking kalooban, ang isip at gunit ako. Lahat ng hawak ko, lahat ng loob ko, lahat ay aking alay sa iyo. Mula sa iyo ang lahat ng ito, muli kong handog sa iyo. Patnubayan mo't pagaling ang lahat ayon sa kalooban mo. Magputos ka, Panginoon ko, daging tatalim ako. Ipagkaloob mo lamang ang pag-ibig mo at lahat tatalikdan ko. Manalangin kayo, kaluguran kong kapatad, baning kakuting kaya kayong daon, matampang matanggap arapaning Diyos, igpang mayupayang tutu. Tanggapan saning ginuy tingdawon karinggamat mo, king kapurit kaligaya ning kayang lagyo, king kekatamon kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, gawan mo keng karapat dapat, midalake ka kareting ain. Manan na sanang iting sakripisyo, sa upana kaming mibayo karing biyemi. Iriadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman at iliya, ke kayo. At keka antimurin, Yat nayo ring pusuyo. makayat nano king ginu. Pasalamatan tayo, ing ginu a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tuneping karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin o igpa, Diyos king alang anggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Heso Kristong ginumi. Ingapat na pulong aldo ng pamagayuno, gagawa ng metong abanala panauning pamanyupil king sarili, ining panauning kwaresma. Kapamilataning pamisakwil na karing tukso ning demonyo, tiro na kaming miwaksi karing makasalikot ng kasiran ning dewakan.
Kanita, makapakirake kami king dulang ning taulingapunan, kambering dalise puso, ang gana king dasnan mi ing kayang kaganapan, king mi pangakong kayarian karin banwo. Uli nita, kambering sa blangkoro ring anghel karin banwo, daralit ming kekang ligaya, lain makyabe kami king alangtuk nang dang pamamya kapurian keka, at ngaming masayang kakanta. Banal, manaling mayupayang Diyos. Ipnuyay banwa, ipnuyay yatu, kingkekang ligaya. Hosana, Hosana, kingkakatas-katasan, Wanya ing daratang, tinglagyuning Ginoo. Hosana, Hosana, kingkakatas-katasan, Hosana, Hosana, kingkakatas-katasan. Tunay kapim banaloig pa, ikaing panibataning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sana reting ayin king aslag ding espiritu mo. Ban para ke kami, malyari lang katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. Bayo yami daon kusang lub king pamaylasan at kamatayan, king waning tinape at pepasalamat siya keka, pirasune, at binyene ka rin kayang disipulo nga na tanggapan niya iti ikongan at kananye. Iti iyo ing kanakong katawan, amidawon para kekay. Makanyan mo naman kay ba't ngapunan king wane ing kalis. Pasibayang pepasalamat keko, at binyene ing kalis ka rin kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan at pinumkokan iti. Iti ing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alang anggang tipan, amibubu para kekay at para ka ring sablang tao. Banketa mi patawaran la ring kasalanan, daktan nyo iti bilang kapigaganakan kanak. Ing misteryo ning kasalpantayanan. Inyangeni gaganakan miyoig pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ng anak mo. Daraw niya keka, iting tinape ning biye at ing kalis ning kaligtasan mo. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalirian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keka.
Mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kaming ansa ng misulusulu, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan mayo igpa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban mi ganapyo king lugod. Kambe ng Francisco, kay kaming Papa, i Florentino, ing kay kaming Obispo, ding sablang pari, at ding sablang anak mong susuyo at magmasabal, king banal mong Iglesia. Ganakan mula naman ding kapadadming pepaynawan at manenayang subling miye, lalong-lalo na dening gaganakan mit ipanalangin kaniting misa. At ting sablang may ngayang nabiye. Tanggapan mo sana king maligayang mong arapan, pakaluluan, mukengan. Gawan mukengang karapat dapat magkamit king biye alang angga. Ban kayabe ng Maria, ing Birhen na induning Diyos, kayabe ng San Jose, kayabe ring apostol at ting sablang santo, at tinupad king balmong kaburian, king kakabaning panahon, puryandak at paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at keya, igpang mayupayang tutu, kaguming banalay Espiritu, pupuryandak at parangalan, manggaman king alang angga. Anting meto nga pamilyang tinipo ning Diyos ay igpatamu, kaya abe-abe tamo ngening manalangin. Ikabos mo kami o Ginu, king sablang marok, malugod mong ipagkalub ing kapayapan king panahon mi. Ban king kasaupaning kang pakalulu, parati kang mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong kaya kaming talapangabos. Uling keka ing kayarian, at ing kayupayan, at ing ligaya, manggaman king alanangga. O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kanakong kapayapan, yang babiya ko kay kayo. Emo sa babalikdan, ding kaya kaming kasalanan. Tunelawan mo, ing kasalpantayanan na, ning kaya kang iglesia. At pamayapan mempon bilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyat mag-ari, manggaman king alang angga. Amen. Ing kapayapanan ng Ginu, manatiling parati kay kayo.
at keka antimurin. Ipakit tangin ning mikakametong tamu, king kapayapan. Kapayapan kaya kayungan po, peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob mo niyo sa amin ang kapayapaan. Yoing kordero ning Diyos, yoing bilalako king kasalanan ning yatu, mapalad la ring mayawos magisulu king apuna ning kordero. Ginoo, Ginoo, kumatampang tanggap keka, dapot yagkas miyay nga mano mo, kumayap na ko.
Manalangin tamo. Owig pa kaniting pamakinabang pasulungan mo ing kasalpantayanan mit kapanaligan at patibayan mo ing lugod mi. Sa upan mo kaming mibyebye agpang karingke kang amano at parating magdulap kang Kristo ing tinapening biye. Uling yung ginumi, ngenit manggaman king alang-angga. Amen. Tuklo ka pong pasibayo para karing kapabaluan. Unang dili po, dakal pong salamat, karetang sinawpyo, karing kaya katamong second collection, inyang Merkulis de Ceniza, para king Alay Kapwa program ning NASA at ning Social Action Center of Pampanga. Minabot la pong 20,391 pesos at merimit na lapuking sakop. Dakal pong dakal salamat. Ngayon pong daratang Webis, March 2, alas 6 ng Bengi at intamo pong Holy Hour o Ora Santa. Anong nuka rin, maganap ing pamangumpisal. Deta pong bisang mangumpisal, malyari ko pong datang ng Webis, alas 6 na po ng Bengi. Abayan ng tala po din kay katamong EMDC, king karelang vigil, at kaya rin na po nita, tinla pong meeting din kay katamong EMDC. Makanyan muna po kinabukasan, first Friday, itang alas 6 na ning abak at intamo na pong adoration of the Blessed Sacrament at kaya kabaning adoration at intamo pong pamangumpisal. At ang bisang mangumpisal, malyari ko pong munta ng Biyernes, alas 6 ning abak. At kabukasan po, aldo Sabado, March 4, itang alas 9 na ning abak, hanggang alas 12 ning ugtungaldo at intamo pong Paris Lenten Recollection. Panimuna na pong Father Jefferson Bacani. So, dito pong bisang magaten, malyari ko pong munto ng Sabadong alas 9 ng abak. At magumpisa na po kanya ng kakatamong nobenaryo bilang parangal kang Apo San Jose, magumpisa pong March 10 hanggang March 18. At ita pong nobenaryo, magumpisa yung 5:30 na ninggat panapon at ing misa alas 6 na po ning Bengi. Mika dalo patron mo naman karing purok asa sakupan na ning Barrio San Jose at ning kakatamong parokya. So deta pong coordinators may pabalo ni ing schedule karela. At ing kakatamo pong kapitana at ding kayang kayabe magobra king barangay mag-organize la pong koraldal para kang Apo San Jose. Bilang pasalamat ditak-ditak alang pasantaya ing pandemya. So March 11, aldo Sabado, alas 5 na po ning ganingaldo, ing assembly king Queensboro, karin king San Jose, Panlumakan. At mag-umpisa pong 5:30 na ning ganingaldo, ning abak, ing prosesyon ning kuraldal. So sana po makiabe tamo at karing detalye, makibalo tamo po king barangay. Dakal pong dakala, salamat. Talakad ko pong ngeni para king tauling bendisyon. Inginuman at iliya ke kayo. At keka antimorin. At mantabi ke kayo at karing kekong pamilya, ing grasya at bendisyon ng Diyos. Ingig pa ating anak, ating banal espiritu. Amen. Adaong taning banal misa, paligayan tayong Diyos, kapamilya tanding pamibiyebye tamo. Salamat King Diyos. Manalita po kami ng kanila pa po. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling niya. Sa ating pagmamahalan at paglilingkod sa kanino man, tayo ay nagdadala ng balita ng kaligtasan. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling niya.
Tapos ulit siya po kanta na tita. Basta dingak na ba siya? Yung mga master na rin yung kakalaman. Dapat tinadwa ng stanza, tapos ay nataya mo. Sakali. Oo, dapat tinagawa niya. Jilon mo niya, kung ulitan tayo, mo na nang datang na. Ulitan mo yung mga to. Ang yabahe. Oo, makabahin mo. Makabahin. Ang inis. Dapat. Makabahe break. Dapat na. Kunin yung pinag.
Kasal, JP Talidro Pabalan,
38 years old, taga San Jose Village, City of San Fernando, Pampanga. Kakasal kang Jessary Balababa, 29 years old, taga San Agustin, Alaminos, Pangasinan. Kakasal na po king Birhen de los Remedios Repository Chapel, Arzobispado de Pampanga, King April 29, 2023. A John Paul Aquino Arevalo, 18 years old, taga Purok 9, Balingbing, San Jose, City of San Fernando, Pampanga. Kakasal kang Gail Rose Hernandez, 19 years old, taga Almaguer North, Bangbang, Nueva Vizcaya, King March 18, 2023. Nanumang kong sumbagalaban, tamo kariyating kakasal, pabalo tamo po kang among Paul o King opisina na po ni kiyakatamong parokya. Salamat po. Once again, good morning, brothers and sisters in Christ. We celebrate today the first Sunday of Lent. Together with our prayers, let us include the following thanksgiving. Marlene Bondoc, Willie and Olive Bondoc, Fernando Jr. and Angela Simeon and family. For our birthday celebrator, Nolan Pamintuan. For the special intentions of Dolores Velasco, Corazon Bincang, for the quick recovery and complete healing of Leo Asuncion, Karen Madrigal, Desiree Carrion, Jonathan Tumang Garcia, Perry Dayrit, Elvin Simon, Rolando Castro, for the eternal repose of the souls of Dolores Nagsamana, Heidi Mercado, Pantaleon and Maria, Eusebio and Antonina, Richard Conanan, Concordia Cortez, Fernando Sr., Angela Simeon, and all souls in purgatory.